Za Vojislava Šešelja prvi put sam čuo negde početkom 80. godina, kada sam u Politici pročitao da jedan profesor Sarajevskog univerziteta tvrdi da Jugoslavija ne bi trebalo da postoji, a da bi samo 3 republike članice Jugoslavije mogle da budu države, Slovenija, Hrvatska i Srbija, s tim što bi Srbija bila na zapadu do linije Karlobag-Ogulin, Karlovac i Virovitica. Mislio sam da je to neki stari predratni komunista koji je proveo neko vreme na Golom otoku, na neki način postao profesor univerziteta, sad iz njega progovorila savest i rekao, komunisti će brzo završiti sa njim. A onda ga jedno vreme nije bilo u javnosti, čak nije pominjan ni po zlu i zaista sam mislio da je čovek verovatno i umro. I onda bum, negde krajem 80. godina, saznam sve o Vojislavu Šešelju, vidim da je čovjek mlađi od mene, da je mnogo pre mene shvatio neke stvari u životu i vidim da su se okomili na njega i da će ta njegova borba sve dok bude sam biti vrlo teška i možda čak i tragična za njega. Mislim da sam doktora Vojislava Šešelja prvi put upoznao 1986. godine. Tada sam u stvari prvi put čuo za otvorena pisma koja su kolala Beogradom i u kojima je doktor Vojislav Šešelj na najotvoreniji način napadao najviše rukovodioce u tadašnjoj Jugoslaviji. Prosto je bilo neverovatno da jedan čovjek ima toliko hrabrosti da na takav način iznosi sve činjenice o najvišim rukovodiocima, o Mikuliću, Pozdercu, Dolancu, plejadi ljudi koji su uništavali tadašnju Jugoslaviju. Jednostavno zapanjio sam se da postoji takav čovek koji, rizikujući svoju egzistenciju, čak i fizički integritet, znamo kako je u to vreme, kako su prolazili ljudi koji su na takav način ustajali protiv režima. I jednostavno rodila se u meni želja da pokušam da upoznam ko je taj čovjek koji je smeo da na takav način